Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba mu thobo ko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU Mudro News ni lo with asu okodogna barki Tini I tak solo bugdun ho padu na tapur phamiwe tado solo khito topua gini lo Mudro ko tiki ha ko pu lognya dog luta tuple tumunu do tumo soro atabatu khalo ata agini betinya wa ko ni de ni lo da phe la no we ba tho khishi lu to kiro khishi de ne ni ko kho queenary sim ne so do ni kyon dog luta tuple tumunu do batu khalo ata do tumo soro pha phe panaka lu ku de ha ko pu ni lo do tumo soro pa ti do ba do ni da tinya o di ba ni lo do do phe wa kho NRC si queen ne so do ni tiki ye pa ni lo kha do da tumo soro pha phe walu tugular blog do ni lo tumo soro pa ba do we da ni lo teni kho to pu phe ha kho lo nui na re ta sim ne so do ni lo kha do da tumo soro phe pana ka khi blog do tumo soro pa ti we da si ale ni da tinya o di ba ni lo Tadi ni atu ni phe la no web thawra kisi ya to kiro kisi da ni ko kho khonari sim ne so do ni gyon dog lu da thu pe timundo tiki ye apani lo khawra tumo soro phe bo chot hat blog do mo soro ti de phani apa ti ura khu ga ni no do to kho phe ko kho khonari lu sim ne so do ni lo kha do da BJF phe to tu kla to akhilot blog do ni no do tumo soro apwa do BJF ko ti do ba do we di le gni ta tinya di ba ni no me me gyon dog lita thu pya tim lu do ko ni ta ba do ba thi to we ba gni tinya ba ni no tini ta solo pugdu na ba do na ta phot pham ya ta poi lo mo ba do na ta phot ko re ba no thobor ke